Ani šutka kerena butideš nevladine organizacije. Skoro sa kerena butite bio vol pošukar ko sikavipe zdravstvo hem socijala. Od vas ko Romano resursno centro kerela već Panč Berš i su sjam partnerje ki implementacija tarijek pobari programa vikinala peko anglijski Roma Health Scholarship program ili romani programa baš romane studentije su sikljona ki medicina, odnosno su učine na to ven doktorija, stomatologija. Od ja programa podrži delalen finansijski, znači delalen stipendija, međutim i delalen mogućnost, šansa te oven delotaro posebna obuke, treninge. Anakava Pančberš pomožniče pobuder sar šelu studentija savirinen pomoć ka na kerem butiki zajednica. Romani šutka sa akava vakti bavine pehem politika, ano šuto orizari resena panč romane političke stranke. O gradonačelniko Kišutka Elvis Bajram na rakljao vreme tabi vakerola mencar, od oljeske vakerđam nezavisno savjetnikoja ko komunako tem. За жал превише керела пе хари народоске, превише керела пе лафика и сусем нанадливе ки инфраструктура, најнисаво проектија, најнисаве активностија со образование, најнисаве активностија со здравство. Шајтумен е познато дека Кишуто Оризари на не пожарникарско опрема, на е пожарникарско центар, на е амбулантна возилија, Кишуто Оризари на е гинекологија. Моментално, ко моменти Кишуто Оризари тани ектари најнешукар населба е граѓаненге, најнешукар власти се е граѓаненке општина Шуто Оризари. Не е само проблеми ки едукација. О само носителјата ројавна функција на елен едукација, а давајте е генерално проблеми. Али амен морам те дика дека о примератари на требала буте келопе експериментија. Треба телопе пример таро успешна општине ко Скопје ки Македонија хем Маврик. Хем тарола примерирате келопе кате исто адва. Меѓутоа морам те вакирав дека о новитетија кола су и клона. О иновације корешибе проблемење за жал ко Рома ки општина Шуто Оризари нали Рома и керена власт наетани застапено хем несар пре бут похари керела пегутем. Ani mahala sa ulise BPP-ski komuna ko jek milje enja šelu šovar dešo enjato berš, araka trin džamije jeki garol o anav kotar prvo izborniko ano makedonsko parlamenti Amdi Bajram. Isiljen da tikni osnovni hem srednji mejtepa, zdravstveno dom hem disave privatne medije. Me mislim дека ова испит ки комуна Шуто Оризари накленен доста успешно. А давајте на периоди кога Саурома панда памтине да златно време, кога се усиреме на началникот кога Кергемленге са улице, асфалтиринге, канализација, спортска, рекреативна центрија, паркија, зеленило. За жал со после манде садава не начало ки јас да со валјаниците тоа буд поуспешно. Pobuder hem pobuder ternen mangente Đan Avri, ama isidi save so Irinem Pekišutka. Ovde je topla država, znači toplije, živi se toplije, lepo je živjeti sa ljudima ovde, je drug je sistem da živiš. I ako ti posao na neki način dobro ide, znači onda je 100 puta bolje ovde nego inostranstvo. Inostranstvo je nekako hladna zemlja za mene, pošto sam prošao više od 20 godina i tako da imam neko lično iskustvo u tome. I sad kad sam ovdje tu sa prijateljima blisko, familija, djecu i oko mene i na neki način funkcionišemo ovdje sa ovaj posao, što smo otvorili ova pizzerija. Ljudi su zadovoljni, kad su ljudi zadovoljni naši gosti, tako da i mi smo zadovoljni. Bizo butipeani šutka i baro, manuša teško ževinen. Kipijac kaj šajte kinen somangen, manuša bi kinen pobuder sar deš berš. Teško, a kad je ki Makedonija, teško bud. Na ne butina, ne bikive slavo. Znači, on naravno morate kvenki buti, pa te len plata, pa te kine nešto. Teško bud. Socijalno laja, biš evre laja. Pa buti teško, bar i krize. Bud baro broj narodo najki buti. Šta te penao, овтор 10%. И саи сами давачки према држава. Струје, пани, чинавено струје, баре дугија. Да бути славојтано, баш школување, баш образување и самен доволно кадарија баш кај амен деки шутка.
Ама вавери интерес баш акате ероменге. Значи амаро најбаро тана као бизнисмени со тана менки шутка со семакате. И шутка и пало сасова керджам пенџардихем пало шукархем успешне музичарија. Легила Рома, легила. Народно забавне, значи поп. Комаре бијава концертија. Ега. Си буд бијава ани шутка? Значи шутка највише бијава си. Ама на гилеве само они шутка джахема бијава? Гирава ки Европа, цела Европа. Ама не лајске јули, август месец само ки шутка. А остало около септември би срама ки Европа. Значи ме сима исто бавина, значи професионално керава албумија, керава ме солистичка концертија, промоција баш има албумија, баш испотија со керава, значи така да цело живото би бавина, ама кале буке.